Televidente e também oyente nan danke para quedar de nos sintonia. E nós seguimos agora com nosso informe de Aruba. Sekretario de Estado Alexandra van Huffelen a finalizar sua bishita na Aruba com bishita no Museo Archeologiko Nacional de Aruba. Ela indica que durante sua bishita, ela dialoga com o primeiro-ministro e outro membro do governo de Aruba, caminha na toca tema importante para ambos países. Seu próximo viaje é dia 20 de junho de 2022. Ja, we zijn hier in het Archeologisch Museum, waar ik ontzettend blij mee ben. Kijk, en achter mij een kopie, een verkleinde kopie eigenlijk, van een hut die gevonden is, of eigenlijk een groep van hutten. En dat zien we hier in de vitrine ook, van een groep van hutten hier op het eiland. In de periode, nou je zou kunnen zeggen, de middeleeuwen, zo rond 900. Ik ben hier aangekomen nadat we een goed gesprek hebben gehad met de minister-president, met de leden van de regering, over allerlei onderwerpen waar we ons dagelijks druk over maken. Hier op Aruba, maar natuurlijk ook in Nederland. En het was fijn om iedereen weer te zien en te spreken. We hebben goede afspraken gemaakt. En dan kunnen we weer met veel goede moed en met veel optimisme de komende tijd in. En hopelijk ook weer verder samenwerken. Ja, ik blijf ontzettend blij met hoe dat nu gaat. We hebben ongelooflijk zware dingen op te lossen. Natuurlijk moeten we aan de slag om de gevolgen van de pandemie nog te herstellen. We zijn bezig met elkaar te kijken naar hoe we de economie kunnen versterken. Hoe we kunnen zorgen dat het onderwijs beter wordt. Nou, een heleboel onderwerpen en daar vind ik het wel heel fijn van dat we die ook allemaal gezamenlijk kunnen bespreken. Het is fantastisch geweest. Het was een heerlijk bezoek. En ik kijk er naar uit weer terug te komen. Dat zal zijn op 20 juni als allemaal ijs- en wederdienenden. Maar dan kom ik graag weer terug om weer opnieuw op het eiland te zijn. Maar inderdaad, het was een lange, maar heel mooi. E de parte do governo de Aruba, primeiro-ministro Evelyn Weaver Cruz, ha dado sua impressão e alguns detalhes com a visita do Secretario de Estado, Abai. Agora que nós acaba de finalizar a visita do Secretário de Estado Alexandra van Huffelen, o programa que o governo de Aruba, em todo caso, está envolvido com ele. Nós começamos a conferência de gente mulher na Fuerte ainda. Depois nós temos reunião no bestuurskantoor, para mim a mim com isso, nós reunir para algum tema. Depois eu que era papi também riba, por exemplo, Parquitenbos, onde o ministro Ursula Arens a minha cerca, do é encarregado Parquitenbos. E quero estar também com bom prepararmos está riba COVID. E ora minister Dange Udiber a bem para dona que o turno está sendo para preparar-nos mesmo, minister Arens para contestar ora que o planos não com Parquitenbos. E com nos meta para onde Augusta será Parquitenbos e que ora nós vai fazer. Também tem certo pergunta na riba e conselho na CFT, com maneira nós tur por mira ultimamente está virando mais crítico e essa é maneira se chamar Maduro e ora a dona sua parte na gente não chega na hobby bom para a de trabalho. A mim mesmo também a papi com tocante de recorte de salário, me abri tocante de condicional, me tem o prazer de de parlamento a acaba carta que informar-me do resultado da reunião de ayer, esta que o parlamento, sua maioria, está de acordo com se verdade político na mesa queda acorda 25% base com o empregado público haia na 5% back, nada de acordo que sei, esta maioria não tudo, mas é maioria sim. E para o que se trata é outra exigência, a condição, que é a lei de waiver cruz norm, essa é na informar-me que estou está outra luna. Minha informação secretário de Estado de SEI está satisfeito com isso e amanhã terá que o Ministerio também está tratando o tema aqui. Assim nós se trata de diferentes pontos, minha serviço me deu atrás de bishita bem exitoso e principalmente a conferência ainda que está sumamente inspirativo e maneira mais é importante para nós trazer confiança, para nós trazer relação e me mira com agora que com mais optimismo, me mira que nós vai sair fora do problema que nós temos. E nós acordamos o televidente para sintonizar a retransmissão de Women in Leadership Seminar aqui, amanhã dia 26 de maio, tarde de Jason de Meinta e para noite 7 horas aqui na Dutch Caribbean TV. E nós continuamos com o nosso informe de St.Maarten. Em cooperação com o Ministerio de Hustisia e Lalie, Correctional Youth Center, lança proyekto de 8 siman kaminda hóbennan haña kursonan na área de músika.
Rickson Martina, director del instituto, y Gernaldo Tillman, cantante y compositor que está colaborando con el proyecto, está amplia. In cooperation with the Minister of Justice, we have this program of the music art that we have for the inmates them here at MLC. What I see with the music, because they got three types of music. They got DJ, they got lyrics, and they got the rapping. With that, it gives me and the team at MLC a better chance to see them, how they interact, how they behave, and how we could observe them via the music and the art of music. With that, in the beginning, they were so happy that we could have started because it started before and it stopped. And now they at the 7 weeks that they've been doing it, every week it had a little break because of COVID in between, but the guys them improve a lot. And they're looking forward to write music and some of them sing music internationally. So for me at MLC, seeing them moving from point one to at point B at this moment, it's something that I will encourage to continue for the balance of their program, because not only they singing, they understand themselves and they express themselves through music. So we're doing an 8-week program where we bring a rap workshop, we bring music engineering, and we bring DJ. We are here for 8 weeks, and we're going to put together a project where the boys get to express themselves, and we work on at least one song per group. We have 3 groups. They rotate between DJ, rapping, and music engineering. In music engineering, they get to record themselves. And in the rapping workshop, they get to write the lyrics. And in the DJ, they get to mix and then also be able to perform, live perform. With that, we want to be able to get them to work together, to be able to self-reflection, to do self-reflection within themselves, but also build their self-esteem. Because when they come in, the first thing they say is, oh, I can't rap, or oh, I can't DJ, or oh, I can't produce, oh, I don't want to do that. And then after going through the 8 weeks, you see that they get every week, they get a little bit more and more and more comfortable. And that is for me the beauty in the program, the beauty in what we are trying to accomplish. So we are hoping, well, I'm hoping that we can continue this and bring it on a longer time and a wider scale, that we can bring in different disciplines and stuff like that in here in Miss Lalie Center. Querido televidente, e também oyente, de forma aqui nos chega na final de outra edição de Notisiero Estelar de Dutch Caribbean TV. De nos parte, nós que agradecemos imensamente para boa atenção, mas que Deus que mesmo horário, mesmo canal, nós temos com Notisiero Estelar. E prometo conhecer, nós que manda caloroso para bem de parte do inteiro team de Dutch Caribbean TV para nos colega Sean Ignacio, que recentemente cumple haña de Q Production. Para bien, Sean, hope haya más de vida y salud y bendición. Feliz noche. Flow Curaçao apresenta el Notisiero Estelar de Dutch Caribbean TV.